Luka 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema ya kwamba imetupasa kumwomba Mungu siku zote pasipo kukata tamaa. Alafu Bwana Yesu anakuja pale chini na anatoa ule mfano kwa yule mama ambaye ni mjane na yule kazi zalimu. Yule mama alikuwa akimwendea sana yule kazi zalimu ili apate haki yake. Yule kazi zalimu kwa sababu alikuwa anasumbuliwa sana na yule mama, akasema aisee, hata kama simchi Mungu, hebu ngoja nimpe tu mama haki yake, kwa sababu amekuwa ni mtu ambaye ananijia kila saa, akimaanisha kwamba ananisumbua. Sasa Bwana Yesu anakuja na malizia pale chini, anasema kwamba hivi huyo ni kazi zalimu, nafikiri mkija kwa Mungu siku zote kwa kumuomba, nafikiri hata hapa akieni? Anasema hakika atawapa tena upesi, kwa sababu Mungu wetu anasema kwamba achelewi wala akawii. Sasa ndugu yangu, inawezekana kuna mambo ambayo umezidi kumuomba Mungu kwa muda mrefu sana, lakini unaona hakuna matokeo, majibu upati. Sasa Mungu anasema kwamba inatupasa kumuomba yeye siku zote, wala tusikate tamaa siku zote. Biblia inasema kwamba kesheni mkiomba, ombeni bila kukoma. Ukifanya hivyo, Mungu ni mwaminifu, naye atatupa yale ambayo tunamuomba siku zote. Amen.